Habisnya kita kesepian. Kesepian apanya? Temen lu banyak kan udah disamperin. Gak ah, maunya main apa Firda? Enggak, gua gak mau ngajak main lu. Kalau lu nggak mau ajak main gua bayarin babe lu. Berani soalnya gua berani. Jauh babe lu no, di rumah. Babe! Rosita! Ini gimana ya caranya supaya Rosita kagak ikut-ikut gua main? Padahal temennya banyak, maunya main sama gua mulu. Ah, gue tahu nih harus ngapain nih. Gue iket aja itu bocah ntar. Ah, gue iket lu. Dadah. Po bukain po. Po.